เรียดเวกโตนูเอาละซ้ำเทียงเบอร์เล่เรียดเอาละซ้ำเทียดูรังเบอร์เฮียนหันเอ็นนนเล่ทั่วกังวัวเอาละซ้ำเทียงเบอร์เฮียนเรียดเร่งน่ะมินปุยเอาละซ้ำเบอร์บกันนี่นูปังเบอร์เทงาอันเรียดเทียดานตูเบอร์เอาละซ้ำมินที่อีหันตุ้มเตียงวัวโอเล่ให้ฮีหันเอนิลา types of noun ที่สังเตปังหันเทรนสังโดนิลาปักขัดหน้าชวน proper noun ปัจจุบันหน้าชวน common noun collective noun material noun and abstract noun เตียนนี่อามัลเตอินซิร์เชียงโดนเตียงโอเล่ให้ฮีเอ็นเชียงมาสัพพดเตียงเฮงเงิน nouns ข้ากันเรียดง่ายนี่Noun is a person, place, animal, things or idea. Noun to til ming eng pu ti in soi tai la tiet lai tang kan zir chau dan ni a kan re thiam thei mai in arin oma kata khan si sang in an thren le ta person te place te animal te things even idea te ngai tu na te po kha ni thei ni heta hen person a te suan men te ends fang mir mo girls Steve child grandma grandpa te kha ni ta heta apia han phei leila place a te po Paris city school home khatiang zelin chuan animal a te po ramsa te po thil hing nei to phot en tirnan dog te cat te whale lion tiger khatiang zelin thil hing nei to phot chuan things thil le khabu pencil apple mo thei ang chi khatiang thil hing thei to phot kha nia chuan pakhat kan riat le kan riat ngai tur pakhat chu idea kan ti kha en tirnan lung ngai na te hlim na te khatiang chi sang kan suang tu na khatiang mo goodness that na te khatiang chi sang kha idea khatiang hing nei to phot kha chu noun an ni vek ani ti kan riat phot atrani proper noun an aim of some particular things place or person thil eng po ming bik nei mun mi mal le thil abi ka ming nei thil dang in an trom ve thei lo hi proper noun kan ti chu an ni ole proper noun chu ming bik specific name kan ti to kha tiang ming bik nei soina ka nia entir na han pe chinila mishing minga chuan persona chuan rama Peter lalram liana James le dang te chuan mun ming te mo ram ming te khatiang kan London Bangalore India USA le adang te lo ni le ta sela chuan I hey months te thap ming te mo ni ming te mun ming khatiang ang te thatiang ming bik nei soina kha alo ni ta ni chuta chuan heng hi handa tel leila Friday, June, Diwali, Ganga, le adangte, tikhan lo ni le ta sela in se thiam chiang em o chuan thil pakat kan riat nge tu chu proper noun ming bi reng a hian abula hian capital letter horop pui kan tiang khapman nge tu rani ti kan riat reng a poi mo pok common noun. A common noun is the common names given to persons, place, or things of the same kind. Common noun chu ming a an pui dang tan po trom thei ti in soila adik mer mayome. Common noun chu example pe in soi fiale don tiang hei hi han enila boy, child, lady, man. Boy hi mi panau pang tam takan om the ani mi panau pang itrian pa fa po kha mi panau pang ani ka khatiang ho song sei khom nan kan suan boy han panga child no pang po mo lady mei chia po tam takan om the mi chu tiang angin man te po tam takan om the khatiang anin trom the thil ka common noun kan ti to kha chuan heta village te park te town te street te village kho chi sang te po veng chi sang te po theya chu tiang zelin park chi sang te po ma se khang kan vai kan park an ni mai ni chuan heta loya han en le tai la river te paper
gold chair le dang te river te po lui chi sang a omani kan venga nge te po hatiang entianan Ganga Brahmaputra hatiang te kal lui vek river vek ani an fain ma se river tin kan ko the anin trom vek thei tin ani chu kang ming in trom thei ho ka command down kan ti te chu ani collective noun an en leila a name of a number of persons or things spoken together as complete whole or group of people, animals or things of the same kind. Collective noun chu thil pakhat ang me soina mi emo thil motam takhuap si a hu howa pol anga hi collective noun kan ti te chu an ni ta ni example han peleng entianan hei class te team te army family le adang te han en wang la heng ho hi pakhat ang me kan soi si ma se huap saw em mai chu ani army hi han ti khian sipai soina ani me ya a hu howin an omani sipai khitam tak an omani chu tiang selin class te po material noun names given to a materials of which various objects are made. Material noun chu thil eng po thil dangala siam le chon thei chi hi material noun kan ti ate chu ani ta ni ole example pain material noun chu soi fi in tum le teang wood paper glass iron gold le adang te tiang te hi thil danga asiam le theya ut te po table do kan siam nan te kan panga paper te po le khabua kan siam le thei zela chu wang chuan material noun ani ti na ani chu abstract noun sai fi le do ni la a name of quality action or state of a person or things noun ni si mita mu thailo benga riat thailo kutlong po khoi thei chuang si lo thil dan te ni dan te le thil ti dan te soina hi abstract noun kan ti chu ani abstract noun chu example in peledon teang goodness sorrow happiness le dang te thatna lungai na hlimna le adang te tiang te hi mita kan hu theilo naung te chu anni hei mei ba ka hian noun hi chi ni che in attention le theya countable noun le uncountable noun te in attention le thei ani countable le uncountable chu hei hi han entala puluk tewin han entala dog bottles cats watermelon hemi pali te hi countable ani up mal te in ui po achier theya bottle te po zo te po mo chuan uncountable noun chier ve theilo amal mala chier theilo hin en ve te milk te honey te tea love te mo mangai na te thing pui te khoi ju te milk te khatiang kha amal mala chier thailo uncountable noun te chu anita ni hilo en chinango asai fiana enge countable noun chu countable ti chu chier thei ti na ania amal mala kan chier ran thei chi ang hi ani chung te chu proper noun common noun le collective noun te hi anni khang noun panga te khan proper noun common noun le collective noun an pathum khan countable noun ani ti na ni chu enge uncountable noun ve thung chu countable noun opposite chi kha ani ta ani amal mala chiar ran ve theilo ang chi material noun le abstract noun te hi ani ta ni chuan uncountable noun a reng chuan indefinite article an hi da angai lo ani a wood
a sorrow and honesty ตีเราตูอูด sorrow honesty ตีไม่ตูอันนี้ตานี่